here, Mannaseh, bra. Mannaseh, come to me. Bra. Jra. Oh, respect me. Hey, Ade. Oh, hey. Bring the mic. Oh, why? Nobody to fool here. Oh, yes. What are you doing? I saw the mama nimu tantan and mua. Move your uncle. A bay for. Say. Oh, Jemiso. Oh, Jemiso. Bra. Sorry. Hey, go back, everybody should go back. What is that? Hey. Obano asem papa mu. Hey. Montinasi. Hey, Obiantina. Hey. Oh, why? Hey. Ada na moya sa. Ada yi. Obiantinasi. Mi bisa. Hey. Ada na moya sa. Obiantinasi. Me bisa proper question. Hey. Why are you for? Why am I in the pie? Why? You the pie. Mani wura dem have you. It's power extra. Send that when you see no. What is trending on our social media platforms? Any educative bibiano, the baba abeson. Kwesi de Ghana. Agro be a course evangelist mama part I saw them no. Na a fambino there's a concert party and a tukroma and Mannaseh, the world changer. In Mannaseh some years back. And also di agro social media so the dimpa infatem prophet Dr. Usubem Pamo to the sense Agradaa akra no odi nothing me no fire Agradaa pa bet yanka bi nsem ye bi wan say Sunday first video prophetess mama part evangelist o post here no na one Mannaseh and nam ne corridor mu e shocky obi a all of a sudden who in say I saw any course no Mannaseh age mic pachew say no bia no mama part emfanche no na ehọ kra de nka emfa ye ho Mannaseh no gu so okasa na na yehu behu an say mama part asofofo no bi jeme so edimrika abempim Mannaseh say yenya no mo Mannaseh an sa na abusia me gina platform so ama matter say planting game and no it wasn't something serious until mama mum fan say like Mannaseh akwa sorry what so ko patch no djuma omo hye djuma because under normal way no se Mannaseh ebeba so dem ho a omo bedi kan akasa wo fie e chopa bia be koso wo fie na sofon ketwa no we dey telling us say Mannaseh ewura so roma hunu omo no njare no man confront no ho dan say nipa nanim obusia o de enko ne enko hwe video no ye koba ne ombia e de beto am so awanwade asi Adan na de asi no eburu adwene ene entiase so the todan so a wonyame epese enye ho efise wonim die ntira okay ama hitasam ne say ene dai ye wa brantie kese bi wo efie hanom na hitasam sesa abrantie wadi ewiase ba bia so awaya yes uko social media so a abrantie ne wai mama abrantie no oni ene eti akonya kese mu ya osofo 1 gig dina betina mu sisi yes abrantie so original ho guys Mannaseh the world changer yes mama part hey Egwanwa
Everywhere champion. Asemosi ene. What it ho? Ah. Mo Yo. Sorry. Bra adwene nti ase so. Ene de okusie pia wia. Mannaseh the way changer. Mama only ejina ha no. Yes, Mama. Azafo fa ne bra ni mu ha. Okay. Na me hu say Mannaseh a. Okay. And sorry ma. Yes. Dabi fa ne jina ha. Okay. Mannaseh. I'm a bad. I'm even short of words. Cash. Mannaseh about heavyweight champion there. Yes. Cash. Mannaseh. I'm a bad. One gig. O stop on ayeden. O stop on ayeden. O say den. The all kind of money maker. Omra. Obi amfa to me bi ansa ne nsam. Okay. O say den. Oni Mannaseh ne nam. I want to nam. Yes, my lord. Oh, okay. E jina wa atwen no. Why? Okay. Because say be o ya sorry ba no person kan be. Debbie. Mannaseh the way changer. Aye, mama. Only ejina ha no no. Asema onza wanya wadwuma. Onza wanya wadwuma. Mannaseh. I'm a bad. Would you heavyweight champion? Bajoy. Catch that camera now. Bajoy. I'm a heavyweight champion. Church International. Hey! Me want you me. Great. Ade asema. Asema. Bisana mane Ade asema. Ade na si o. Ade asema. Hey. Oh, don't do that. Alasa, hey. Oh. Don't do that. Come here, Mannaseh, bra. Mannaseh, come to me. Bra. Jina. Oh, hey, respect me. Hey, Hey. Oh. Hey. Bring the mic. Oh, why? Hey. Nobody to fool here. Oh, yes. What are you doing? I saw the mama nimu tantan and mua. Mufisi anko. Abaifua. Sorry. Why are you behaving like this? Mundi musa hai nyami fie. Ade. Mufri me so nyama mama no. Mu wo bibi ya dia mo ya na mo gyina ho a mo kyerɛ no fa so me na wo so kurasefo. Ya say na ka nyame asɛm wie. Mo ya Christopher mo tibi fa bɔ ne nkyɛ. Nobody should try to fool here. Oh, yes. Nobody should try to fool here. Oh, yes. Asiafo. Yo. I did here. Uba nyame fie ya pamo. Mo kro no ni mo dwama ne mo ba nyame fie ya pamo obi. Onko. Ade asema. Afa jina. It has Mama bad. Sofo bisa ne kwan so. Yes. Abrante Mannaseh. Ene de wa be pie efia ha. Na Solomon bebre ebu ofu. Obi abufu ye because we have been seeing the thing. Obi anu ani buafu. Only one person. Asofo ne baako na wadi ka frɛ kyerɛ aba. Obi anu wadi buafu ha. Mama make for the there ka ko a. Me so obi abufu ha. Yo. Obi fu a ntini mu we see it. Okay. Bia mfiri aso. Bisa de kwan so ne yanko. Enti Abrante Mannaseh ekwan so de ntie ne wo be pie fia ha no ne kura ene sei. And Solomon etio. If we are saying ehwe. Osafo enjoy siama medase. God bless you. Bajoy beti amanato ye mama part. Reverend Dr. Mama Pat. Se ene me wo hano mo a. Didi kan no me gyina na sɔre dan kɛseɛ mu de aseda ama otwe di ampɔn.
Okay. Amen. Say. One. Oh, Jemiso. Oh, Jemiso. Bra. Sorry. Hey, go back, everybody, go back. What is that? Hey. Now, but tonight. Tonight, Come here. Junior, why? Bejna. Jina san obia me emha. Jina. Face. Reverend Mama Pat say, and sorry, ma, Montenase. Hey, Obia Tenase, and sorry, ma. Obia Tenase. A Branton woman in Tokwa. Obano Asem Papamu. Montenase. Obia Tenase. For Montenase. Obia Mra, Obia Pie. Oh, I. More fragile, so mumra inside. More mumpie. Hey, Mufani Pie, Mumra inside. More fragile inside. No, be a metras, or be a command on him. Mumra inside, hey. Oh, I ran one Pecky Junior name. Obia Matinase. Hey, a Christopher. Obia Tenase. Mama Tinase. Obia Tenase. Anya she, Mona Montas, na yentie ni pananumu asel. Oh, yes. Me cry, my yamube prame. Everybody sit down. Heavyweight champion. Heavyweight champion. Heavyweight champion. Sorry, when I saw never and someone the day. Kasi yes, we are see you. Yes, we are see you. Any day moment I say, God bless you. Yeah, Pamuchao. Yes. Me Pamuchao. Yes. Mama ya compound to your home. Mon compound to mo any day mo. Na yentie. Emekwofo. Owai. Emakwofo. Emekwofo. Me kasa muntie me. Mama yenya botre. Asole penny. Mama yenya botre na yentie na samo. Mannaseh. Oba pe de wa ha. Yemi sa ne kwa so. Yi mic ni free o ma no. Ai. Munya botre na yemi sa no kwa so. Obia Tenase. Mannaseh, can I come at all you? Obia Tenase. Come here. Mama Tenase. Amen. Bonsam mawda de. Bonsam kasiye pa. Emma Jesus. Eba machawo, mama yenya apotre. Okay. Obi di bonus sign o dwane ba nyame fia. Oh yes. Ya na wasa ye tie nipa na num. Esanete. Asem. Mama yentie na num asem. Komu ye. Eba machawo. Komu ye. Mama yentie na num asem. Me mpasa obegyina oso okasa. Wa obeya wadwen na obekroso. Eye carpet way. Ene Mechi watu. Anytime me china ha no. Nobody should try. Oh yes. Say obekroso carpet way.
God bless you. Mannaseh, jina baby ana ujina na. God bless you. Oh, some can see about Jesus. Yes. Asafo bisa no kwanso. Yes. Ura Mannaseh mo akwa ba eba heavyweight champion international ministry. And every idea ni enhwe wole so beba ha. Na wo pie ha idea. Na so wo di asem enam. Enso de betie o ewiase ehwe o. Kasa. Enso le mamunya abotrema no wae. Asofo siama medasi bebre. God bless you. Ya etosu mienu bi mesai ka se boamena menka kire mama party nyame enhyira no. God bless you, Reverend Doctor. Dia ekoso ha bia no. Etia anya me wanwane se ensore man nyina akura kitabo ebesi mabo kumena enka omudi se omo eye. Okay. Okay. Anya me wanwa. God bless you. Esan se obi eni wo obetena ase ama wodi ni leader ni panyini ene no anya entokwa na de nanim aye fom. Yes. Na sebe obehu asere akire wo. Esanetie. Nanso mesere se de edi kan no yenti a mede akokoduro etimba ye ne se mihu se aha eye onyame fi. Amen. Bon sama samono. Jededema samono. Bon sam kase Jededema samono. Yedema Jesus. Enti se aye onyame fi na se nyame ma ne gu ha dia. Eni mesere se omuntie menum asem a Ode bai. Okay. And so any dear crime so obi anye din ni entie abrante Mannaseh enum nsama ene ode apie efia. Amen. God bless you. Osofo emre kakra ni. Okay. Me ho mfa me kura. Okay. Ma yare anu edin pa. Enye ebra ewo senka me de kasa emuniye. Okay. Enso ene dai na etwa se eye denara ebepie ewo heavyweight champion church international ewo mama party anim. Amen. Abotre. Dia etie ne se me papa a mafano se eja. Okay. Eye Apostle Dr. Isaac Owusubempa. Okay. Amen. The nation prophet. Our the nation prophet. God bless you. Itu kwai na country mu no. Entawanta wa bebre esi wo mene me papa no entem. Okay. Obi a woyi ne yam ayemadoye na wato ne bo ase ahwemeye. Okay. Entawanta wa na chi no. Mene mama part nso ebenya entawanta wa. Na nsem ni nyina bewie wo social media. Emosie kase di free eko ne yakonno esa e de ekowie di dusuwa ebia nanne adache beboye. Esanetie. Nanso odasani biada woye odansini ebehunu se de miken enokre. Na entawantawa no mu no ema me de anidi a me wode ma me papa Owusubempa to fom ema me nya papa ne kasetia. Esanetie ewiase na ehuye. Enumu na menya enuhu ba papa nanim ede achewo pa eba nanim. Okay. Na eho de meka ne sesebio sa na ye atufuo asase so. Aha de eye military church ankasa. Sama samno. Bon sama asa. Aha de military church ankasa na mabana. Na medi achopa ma eye Apostle Dr. Isaac Owusubempa the nation prophet wiye no. Waje me feso. Emma bibia tutwae. Okay. Was signed the mayor oba. And which no. Na a woman who say a mama part. Na one ye papa Owusubempa so wantawa. And a mama part be can say one ye papa Owusubempa wantawa no. Wechaso. Okay. Eti papa Owusubempa so can say obi bia ntwa entawantawa bia da. One mama part woso. Ne ye ma asumdwie enye dwuma ewo nyamedwuma mu. Sabe bi prim makoma.
na me prim akoma ni nyina echi na me so oh mama part said na ni edin yi die me sure say achew pa mama part ana say san wasan afa agya bempa no ebia sa na tie okay sabe etoko so ama front and back e wo social media me ne mama part e koso na emre yi mu na nsan ya mu audio bi eba abonten okay ana ya papa Dr. Isaac Owusu Bempa ehu ewo mu bi na audio no ba abonten be wiye no mama part ebe kasa se oba tan a wonyamedi nyansa ene nimdie atom no na ampa emami hu se ene na enye enisuo na mom akoma mu no mama part ene papa anas apostle Dr. Isaac Owusu Bempa eni asem biada ewo wiase in fact me to wana me ka kire me ho se efiri mretenten ebesi saa bre na metie mama part no ade biada maya afo mama part ene na asore no otwie di ampon onfa ncheme amen na men so meni mama part enya semi efiri se mahunu se eye odone akomakan so ena ye maame eda na di ede kire ye papa ene sebe enipa nyina na mum eye me ena mi prim makoma okay enum na me ka kire me ho se dia etie biada se ye okumo sirie mo meba mama part na ase ene ena me kra me papa apostle Dr. Isaac Owusu Bempa se papa be se me koma mama part na ase na me de enidie ene chewpa koma no ka kire ne se die si biara no onfa nche se obatan okay na oda wanya di ama wo no onya bi ma me na me sumenya bi ma ne se onua na ye manya medwuma emfa ne ntuma pamfira ye ma etuo enkotwere dia etwere okay sabe me dia samu to opening kase anim no oka se eya sempa ne mom no yensere wo soro mpaye amen se onyame a wafre mama part no uduru nanimu a se nyame nankasa ne nafena ebekasa okay eti mama part onim obi biara ni wono ma sabe enje ogina ha osofo wange obi anim se yebewura fi ha ne mom eyemia nkasa me pe na me de ewura fi ha ne se me ba mama part anim na ma beka kire ne se de esi biada mitimu kire mu ne ba akone ne miensa so nkosi okay ne mo de esi biada metia ne naso ewo na busue mu na sori mu ene na brabo mu no onfa ne ninto okasie yi na se de wonya wodom pa ede ma ye papa na wotwa niema nyina so no onfa mise nua bema na onfa bibiada ento fom na yema onyankopon ahinie emfa ne tuma pa emfira na meme die Mannaseh the way changer free ndede kro manu ntia mama part biem eda na min kasa so e mane muro sebe mitipenso entia ne de bibiara da se bibi mpo na mentia se a mekọ nanim se nua na owankyiremu bia ode ma be na mo se social media se meba abekasa ama bi etia no se obatan ana osofo panyina oda Heavyweight Chapel International anode wonyame anim ebi esi mu da etimi wo ha na osofo asiama yes eye menantese amede baaye eye adesrede ena mede baaye achawpa ena mede baaye sem de beto mama party anim aye nyame fie oye onyame afena eye enipa bi ti sey yenom de yebetia ne naso eno so ne bema na hunu ne nyame dwuma a oye ne ofra wonyame afre no e senti won anim na eye achawpa nko a onsan emfame na onfame yese dia na feso ne mitie mpo a onhu me se mene no eni asem bia da piem e wate asefo asase so na we nyina da me papa Owusu Bempa
enti me nso so me de ani die ne wo bu a sefata a me de ma papa biada ebema no efiri se me papa ene mama part eni asem a eye den na me a me ye wo ba no sebe me ne mama part edim benya asem wo social media na me ne no ebeye front and back enyi wo buo enye ni die sebe me yare ya me da hoyi me papa wusu bempa wabɔ me ho ka over 440 million me ho ntɔ me wiye nanso me se ende se de etie biada no me ba mama part anim nam de chopa be ma ne se de eja eni onua eni asem no sara na wo ba nso eni wo ba eni asem biada ti wo fra komapam na onfa ne nto okasie eni de wo fra no na onfa bibi biada encheme enu nti ena ne me won anim edewie. Okay. Bon, sabakase ema Jesus. Sorry ma eye abotere emekuofo monye din. Reverend Dr. Mama Pat, the senior evangelist, the nation speaker. Mama said Abrante Mannaseh okasa no wose eba oba e wa mane bone so oba no enkuto sere a chaupa oba se ade biara e course social media wanchi e course akasa e course ene dey a wogina fia ha die wose sa ne menya yemfa nkoto nten ne mumba wa be de obesere wa pa wa chew asere wo se gino se wunua se uba se ubibia na efri na ekro de na no kasa pa se ebe kasa etia wo ene wa asode de abrante se wo kira ha ekutunyo gu fom osere wo awrade tinemu eti oba ya oba no achopa. Amen. Amen. Yedi kai aseda enka awrade Jesus. Me won sam ye no pe. Okay. Am pese me bisa eyeye nua bema Mannaseh. God bless you. Bible said ye nua fom ye ya yemfanche. Oh yes. Masame di kan be mama koma atomi yem. Gosh. Eye question ba ko pe. Okay. Asa. Okay. Te manu to ye nua be mama Mannaseh say. Asoli ye tina mu yi. Makumi ba ahye asori mu ana. Gosh. Oh why? Hey. Ada na moya sa, ada yi. Obi atras. Mi bisa. Hey. Ada na moya sa. Ah. Obi atras. Mi bisa proper question. Hey. Why are you for mo why mo yini pie? Yini pie. Oh why? Yini pie, mani nwura dem ha biem. Asa Clinton bobo no ho. Jimmy is high free. Wasia boy. Hey. Yini pie, mani nwura mu biem. Hey. Anya kwasia sam no. Obi atras. Ah. Mimi Jehovah kasa na wo be konto kwa. Are you stupid? Hey, I'm a cure for Montinase. Oh why? More shadow when we them have him. Close the door. Obi atras. But why? Am I go for? Mobama me bua fumu. What the china make a chamono? Mo to mo bonny a chain will be there. Nipa kasa we me bisa very sensible question. Che chimia mu chimi mo. I know so free. Any diemu obi antinase. Heavyweight champion. Hey, mutie. Hey. Enyo obi anti no ba fia ha o. David. Same me pa me manako. Obetumi aba me fie. Nobody is there. Enyo nipa nyina na ye bone ye nu ye ho se be pachew. David. Ah, me jina mo animu kasa. So do you people respect me? Ya asefem esoso monfanche. Nipa no wakasa wie ma che mic. Yes. Ma me misa question na onyi ya no nwie. Esalete. You are distracting us. Yeah na wo ye no. Enti dan. E na obenya free. Ehun hia. Abrante Mannaseh be jira ha na awrade
Israel. But some can see a palm Jesus. There is time for everything. Oh yes. With a zeal and a passion. Oh yes. And I am putting question to the person. Yes. So now you have allowed the person to think before he talk. By a brother me beside a question, he wouldn't think, he will answer me straight. Exactly. God bless you, Reverend Dr. Bowen. Some can see a palm Jesus. Heavyweight champion. Heavyweight champion. God bless Amen. You. Amen. Asafo. Yes, my Lord. I have a heavyweight champion international ministry. Yeah. Me say I send you no pet. Okay. Any hear me. Exactly. God bless you. Onwa me nua be mama na siwura ha no. Wahu. Oh yes. Asafo a yesia mawurade. Exactly. Ene eka ya bo. Oh yes. Me question eye mienu. God bless you. Bisa Mannaseh. Say asafo yi makume ba afia adom na me de na hye asafo no ase ana. Me question ye tietia. Abrantie Mannaseh said the mama oba hema Reverend Dr. Evangelist Mama Pat no. Because asafo a wosima awurade edan fefefe emu asiesie kama oba ha wo se ampa aha onyame fie wakasa waka. Wose the question is say ampa se wo kum ne ba adom ase asafo yi ase ana. Asem no. Asafo bebacho didi kan. Okay. Ya mekaniye. Okay. Se enipa ayebia manipa ene na mama party so ayebi amenyankopon. Amen. Na asore dan ebedi adanse. Okay. Ebiem efa osene ba adum nhirewuo asem. Me kasa no me di kan asem bi se social media. Eson tokwa asem ba obi ka asem a ebeye wo ya edi kirewo. Na wo so waka asem ebeye na ya. Get out. Stop talking. You mama ni pie. Come on out. Emeku mama. Entem so mama ntre kire ho. Entem. Go out. One pie nkwa kire bi. On pie. Okay. Na ya ka asem bi se social media ntokwa any formula. Debi. Enti said ya na me ka no enta wani si ye no asem a eba ye no me mama part okay free ni side ba ye no na me so okay me so me ka bibia me de be kanta de a o ka kire me no okay ena ye frɛ me e ka kire me se ne ba adum nhira no okɔ na akra na asɔre na wo ye mama part ba cho debi me baby enwuda me tie me baby enwuda God bless you awurade acha me nkwala mako 5 okay obi ani wa wawu debi me question aya baako okay Mannaseh gina we me minini nya ntokwada debi bia tokwa obeko no o defend obi okay enu ti na ama me chawpa no Shada hame. Okay. Because okokuma obi. Okay. And then they were who say and who are and who are here. God bless you. To me question maybe son say. Mama Pat. Makume ba and the nashe as a free assay. Ane Debbie and Tissa mechanic ke. Na yen to kwana mama kai. I just want the proof. Na e wiase nyina who say. Oh yes. Me ba wuye. Debbie. And I mean kume ba. Debbie. I share as a free. Enunti ena so for make us say e social media asem enti answer the question e kan e mo se pass say oba ya na majo kama the se pass mama part make us say me hunu se wakum oba catch the camera no yeah se make us say me ka se mama part akum ne ba wo bra me ye dance ni die enie Debbie o camera ni me ba o camera ni okay catch the camera e social media shasia biem Mrs. Sepa said, me ankasa. Make us say, Mama Pata Kuni, but we social media. Asem a baye. Na yadi told me so say, Menya ace na Missum Bekan, say, Mama Pat, a Kuni, but name Sebia, Michina wa, me ankasa,
meka se mama part ayɛ sade die ɛwɔ asɔre ha no ɛnyɛ no kre Bonsam kɛseɛ paa ɛma Jesus Solid now on ice. sɔre gyina wo nan so ɛne die And you nyam kanidi. Jesus And you nyam kanidi. Yes Yeah. And you nyam. yiba And you oh nyam. And you nyam kanidi. And you nyam kanidi. Yes Lord And you nyam kanidi. Yes, hey, Jesus and you nyam. Yes Lord Yes, and you nyam. And you nyam kanidi. And pay and you nyam kanidi. Jesus Yes, I am you. Yes Lord And you nyam kanidi. Yes, yes Ebenezer nyam. And you nyam. Jesus, and you nyam. And you nyam kanidi. Onyamia yepio. And you nyam kanidi. Ha. And you nyam. Yes, and you nyam. Ha. And you nyamuka. And you nyam kanidi. Jesus Yes, I am you. Sing you to phone if you have. Yes Lord And you nyam. Yes, and you nyam. And you nyamuka. And no pay and you nyam kanidi. Yes Lord and you nyamuka nidi And you and you you want not to be what and you nyamuka nidi and you nyamuka nidi. Bonsam Jesus God bless you me question eto so me no okay the Basaa nua be mama Mannaseh say ayame na opa me chew na me kunu Pastor Eric enso Kaish Owura Mannaseh said your Bahima Reverend Dr. Mama Pat Ekase ono de ujina ni mu epala chew sabere ya ene okru ni ha na wono nso so esoe asebe na woka asofo se enkamebeto eye Reverend Oduro Krantene ewa hana yes eka sedia mepa mama Pat chewi sanu mepa ne chew na mmom no me kasei entutuye kase ewa akira empanimfo mpo enimi nyina da ebeba Reverend Oduro Krantene enim okay ewo achew pamu okay ne senti no yesi wotwe no wankodwa ne nwoma ekro esanetie ne mom owo mama Pat wo hanti mede ne begina ho na maka se sedia me pa ne chewi aya chew pa kro nara na mesere ewe urade dimu edema Reverend Oduro Krantene enso na emmom no sedia maka na entutuye eda akire a efiriwe ye achi no yebekofie no mode etwa se ye wo badwam no na etwa se me peye wo badwam to me pa chew sedia etie no no okay yes my lord said your all cano was said your all power chew no sounds na all part the senior pastor Reverend Oduro Krantene asafo oka bibi sa empem no one krofo beba fie ai on hwa camera mu na fa chopa no ema papa okay papa the only problem okay ka kire no e wo dem said your mama cano wasumwa Reverend Oduro Krantene the senior pastor of Heaven Way yes Chapel
heavyweight champion international. God bless you. Me kai pa se etubere bi se me hia sika na me frɛ mama part mama part ebe frɛ Reverend Oduro Kwantene ansana me nsa akasika no Gosh. me plane ticket na 2 times ni nyina efa Reverend Oduro Kwantene eso. Okay. Ohene Reverend Agradaa akoa sadia enemi gina Onyankopɔn fie a Agradaa nam wone wo ho kani so asia ma otwedi ampon Jesus. na me de achopa ema mama party sara nso na me de achopa krona bi ema wo se Agradaa akoa de asibiada fra komapam na fa chewu nua. Amen. Na wada Roma ebi nsibiem Esanete. ebi ensibiem. Okay. Na ebi suso entimi so nsibiem da. Na Onyankopɔn adwuma emfa ne tuma pamfura. Enti wada Roma me pawchew esan epawchew biem. Reverend me pawchew biem. Minim se enipasu ebe kasa but ma honhom na eyi Onyame honhom atiw mu no enkasa nkyɛn honam no ne fira komam na fa chewu nua. Medase. Amen. Amen. Awesome, Emma Jesus. Amen. Amen. Heavyweight champion international. Yes, Noah. Power. Asafo. Yes, my Lord. Manento eye Mannaseh. Okay. Se eye minimi kunu. Masolema. Masofo. Me mame, me papa. Yebesre, my agro no. It's like Christian Council, Charismatic Council, one council, until no near Kosono, a mofe. Most of my leaders, until no moon show my leaders no. Mama, you say, Muyam paying for ampa. Because it's like, Mama, in Kofoka crabby day. A sorry seminal church, any mutual form. Seriously. Because near course so Agradaa sorry them way. Akolaya won and Nekurano will know say a planting. A power extra. Nibisi biano. Edababesum. Edamasi.